iz Drmeja, zvali ste nas, izvolite. Jeste, ništa, htio sam da pitam jednu stvar ako može. Vidio sam reklamu za Dormeo ćebe. Dobro. Da li je važeća ona cijena koja je na TV-u i kako funkcioniše, recite mi, znači, jasno mi je to na struju ili... Ne, to su obična ćeba za 4-godišnja doba koja su predviđena. Oni su onako plišana mekana ćeba, da imate mogućnost ukoliko naručite jedno to ćebe, da drugo isto tako dobijete na poklon od nas. Znači oni su vam za pojedinačno ležaj u dimenziji 140 sa 200, dvije su kombinacije boja u pitanju, znači s jedne strane imate sivu, s druge strane imate onu boju leda, i onako imate i probni period svakako kad naručujete putem telefona, tako da bi to Da. A recite mi ovo, što me zanima, da li je to, ja sam vidio na reklamu da se uključuje u struju, da se grije sa grijačem, je li tako? Aha, to sam posebno, to sam druga ćeba. Ta me zanimaju. Imate električna ćeba, da to vam je cijena, znači 59 eura i 90 centi, ili ukoliko imate našu karticu kluba 5, da je dobijete na 50%, na 20% popusta, pardon. Da, ja razumijem. A recite mi, znate što me zanima, ja sam vidio to električno ćebe izgleda ovako, dosta sam vidio da je atraktivno dobro i tako, da dobro grije. Jeste, to inače, da. A recite mi, da li može da ubije struje od toga ćebeta, recite mi? Ne. Znači, to mi ćebe koje bukvalno može i da ga koristiti kao električno ćebe, ljeti može da se koristi kao obično ćebe za pokrivanje, onako sa onim prelazne periode, i imate mogućnost također još da ga perete u veš mašini. To je neko specijalno ćebe, čekajte nešto. Da nema bojazni. Recite. Ako ga peremo u veš mašini, onda moram da isključim struje, je li tako? Da, kažem, zato možete da ga koristiti kao električno ćebe i kao obično ćebe za pokrivanje. Jer imate taj jedan dodatan priključak, taj kabel od 2 metra koje je dužine, koji vam specijalno se priključuje u ćebe i uključujete ga u struju, znate? Da, a recite mi, ima li to može li to da se priključi na USB, na kompjuter, na USB, znate šta je USB? Da, znam, ali ne može. Ne može. Da, pa znači sigurno ne može da ubije struje nekoga, na primjer, ako starija osoba leži pa se pokrije i tako, to mislim. Ne može. Jel to ima certifikat ili kako? Recite mi možda. Da, imate uputstvo, imate sve garancije, uputstvo, tako da je sigurno i provjereno ćebe. Da, a da vas pitam, mogu li još jedno pitanje? Mogu li životinju da imam jednu mačku sijamsku, pa sam htio, može li mačka isto tu na to da stoji da se grije, pošto ona voli na šporet na drva, pa za to? A voli na šporet na drva da stoji, jel? A pošto zbog krize nemamo drva, pa onda mislili smo ćebe da... Slobodno, vi sve životinje koje imate, uzmite i stavite ispod ćebeta. A znate kako, može, super, ali da vam kažem, mene je bitno samo da ne može struje da me ubije. Još jedno pitanje, ako se pospe vodom ćebe, da li onda može struje da ubije? Pa naravno da ne može, jer svakako imate garanciju, kažem vam, i svakako s obzirom da može u veš mašini, ne može nikako ni kapljica vode da ubije čovjeka. Da. Meni je to bitno samo da ne može struje da ubije, inače ćebe je dobro, ali samo to je najvažniji element u svem, to je to. Dobro, ništa, u svakom slučaju, evo, ja ću se javiti ovih dana u vašu radnju da kupim jednu ćebe pa da vidim da zamotam tu mačku i babu. Nema problema. Hvala vam puno. I vi ima mjesto i za vas. Pa odlično, zamotat ćemo čitavu porodicu. Ima drva. Odlično, čitavu porodicu. Hvala vam puno. Hvala vam. Prijatno. Prijatno.